Jugoslovenski umetnik Frano Delale je 1972. godine uradio ovaj čudesni bakropis koji je Energoprojekt poklonio hidroelektrani nakon završetka radova. Ovo remek delo danas se nalazi ušuškano na 4. spratu komandno-upravne zgrade elektrane. Njegove slike, vredne i više od 1000 reči, i dan danas pričaju priču o večnom Dunavu. Galvanizujući i ujedinjujući plemena Severnog Dunava, Atila Hunski, bič Božiji, zauzima severni deo Rimskog carstva 456. godine. Sa svojom konfederacijom plemena i neprevaziđenom kurirsko-poštanskom službom, vešti Huni demonstriraju silu nad Rimljanima. Dunavom u to vreme u oba pravca krstare lađe krcate opljačkanim tovarom. Samo vek posle sloma Atilinog stepskog carstva dolaze Avari, donoseći sa sobom u Zengiju, narod koji je sa svojim mnogobrojnim savezničkim plemenima postao suvereni vladar ravnice u naredna 3 veka. Veza Dunava sa Bliskim istokom i putem svile nikada nije prestajala. Nakon uspona Islama i Arabljana u 7. veku, koji su ubrzo zagospodarili glavnim delom velikog puta svile, Vizantici produbljuju interes za vitalnu dunavsku rutu i okreću se ka severu, Slovenima. Na taj način žilavo carstvo Romeja, Vizantija, opstaje kao važan faktor u Podunavlju bar još nekoliko vekova. Od 1096. godine, kada kreću krstaški pohodi u Svetu zemlju, Dunav postaje važna saobraćajnica za sakupljanje kopnenih trupa. Velika i nepredvidiva reka postaje granica između države Srba i države Ugara. Nakon sloma jednog od poslednjih velikih krstaških pohoda 1396. godine, koji se završio slomom hrišćanske koalicije i drugog bugarskog carstva nakon bitke kod Nikopolja na Dunavu, otvoren je put Osmanskoj državi sve do Slovačkih Tatri. Roba sa dalekog istoka kreće uzvodno ka srcu evropskog kontinenta. Osmanlije su znatno unapredile i uredile plovidbu Dunavom, jer se velika panonska ravnica mogla osvojiti i zadržati samo pomoću velike dunavske flote, ojačane teškom artiljerijom i pomoćnim brodovljem za snabdevanje. Da nije bilo moćne ratne i trgovačke flote koju su Osmanlije posle Segedinskog mira i sloma poslednjih krstaša 1444. godine izgradile na Dunavu, Panonija sve do Bratislave nikada ne bi bila osvojena. Dunav za dugo vremena postaje granica između Rumelijskog Jaleta i vazalne Vlaške. Sa džinovskim lancem koji se velikim čekrkom zatezao preko reke, Golubac je zaista postao prava kapija Dunava, čiji su ključ poželeli mnogi. Lanci koji su kontrolisali plovidbu Dunavom bili su identični kao kapija za brodove u ulazu u Zlatni rog u Carigradu. Austrijanci i Turci, Srbi i Mađari, svi su se otimali oko ovog kontrolnog punkta. Zaviša Crni, poljski crni vitez, pobednik mnogih viteških turnira, zarobljen je i pogubljen 1428. godine prilikom poljsko-ugarskog pohoda i opsade Golubačkog utvrđenja. Preovladala je na kraju velika koalicija Habsburga, Bavarske, Poljske i Rusije koji su tražili pristup Mediteranu. Karlovačkim mirom iz 1699. godine završen je veliki rat kojim je Habsburškom carstvu otvoren put ka Bliskom istoku, a najbrža i najjeftinija ruta je bila opet Dunavska. Dunav je otvoren za međunarodni saobraćaj, a veliko Austrijsko carstvo kreće da širi svoju trgovačku mrežu ka Bliskom istoku. Rusija takođe ima jeftini transport do Srednje Evrope, a jedan od najvažnijih puteva u doba pre železnice vodio je kroz Dunavsku klisuru. Najpre se grade karantini i carinske ispostave, a zatim kreće industrijalizacija.